Yes, not nice, Papa. I told you, you can eat Movite with pap, mix them together and make something like porridge, pap, Movite, something. Ndaba fethu seyenza shila ne ngathi ivideo kumele iphumile fiki akhuleka usibona ivideo izophuma namhlanje bathi it's your boy Lucy aba research choppers kwenye bangangicapha basazongicapha yanithola bathi ngiphethwe bani yisazala it's your boy short boy niyanicapha nani hello anyway mntakwethu uyayicapha mos uyayibona le wedding njani andayibona mntakwethu manje awucinga ubuyela kusidala sakho next country ke ngoku if ungathiwa siyazibulala for wena ungenza njani ngingabumncedisa namanje because labantwana laba bathi bafuna usibulala for thina ningxaki ningamncedisa azibulale lo mntana nawe uyazibulala hayi ndimncedisa yena nimphathela amapilisi mo Hey banna wena mntakwethu since ubujola yiyekasi umosha Hey banna mina othi lo mntana uyakuthanda no uyakufila ungenza ngamtshela phela lento besiyenzela ukumosha manje hayi ngathi ninendaba khani sixelele nibe nimosha ufuna ukwenza anyway Jayam uqala kwakho ujola wena ujola nabantu abamoyi kanye uqale vele kwamakotsi cha ndoda ufisa uqala vele ekotsweni ndoda angeke uvele soxhamele ebantwini vele aba kumele uqale vele ebantwini ababi uqala somosha kumele uqale vele ebantwini ubani ukuthanda amna ndaqala kwaba on njalo sinoqhatha ingxaki ngiyacaba company hayi uzawuqalela oba on wena yeah la ngiqale kugele on uyaxoka wena asifani mina nawe njalo methwa bayizisekade yakhona ukuthi mina ndoda siziluzile majidi isidudla ezi on mbona umntana on sibaluzile andazi ba why mina ngiyacela ubuyela kwisidala sami naso siyanjani ngongibani isidala sakho ndoda uchazele kabanzi isidala sami isidala okay bajita John ndinemibuzo for nina nobabili yeah ithi ngiyayithola ke bajita wena uhlukaniswe indoni nalamntana besaziwa kuye hayi bonda obvious kwenzeka izinto ndoda awena ndiyeza kuwe enenza kuza the same question nje ikuwe mfono ngake mntakwethu yacava khambeni la mntana kuze sihlukane dan sezilalini yabo amajita akhona yina ashaya embombi eGauteng ifi hayi amajita kuthiwa ya attack umfowethu no attack angeza zidanti eziya ukuthi hey uLucy uyafeba manje nani uLucy uyafeba ngapha nifebi mina uya attack umfowethu yes lento ke labantwana ke abanangqondo ke so wena lilonke utyelwe but utyelwa ngegama lakho It's a bar for life. hayibo masithi ndityelwe but umntakwethu zangamine lo mntana utho ukuthi khangamini okanye wena uyaqakhela like uyazicingela okanye cover mntakwethu lo mntana zangambambi just ebehlukenise mina yabo akusen yikuwe ke mahlobo ndoda vele kakhama mara sasithunga la mina yacaba sasithunga bafuna ukwazi ababukhulu ukuthi khambe ndoda obvious khona le vele beyiyabona beyiloki ringa amasimba beyingamshili lo mntana yabo mara yona beyiloki ihlohla lo mntana amasimba ublome kasilabo umjida namcava so obvious like uyajola nasekasi yabo so that's why ngoba igama awukwazi hayi igama libiza igama latu wena masingathi bizela le out uthi wena yafika ngegama mina ningalibiza nawe ungalibiza hayi mina ndoda mina libiza magama supa kumfethu okay asiyeke igama asiliyeke wena ufile njani uLucy sasidudla esisale eGreenfield esimhlophe ecava khameni la namntana nimluzanga yena uluze mna It's a bar for life. yabeka mandulo ngongo ukuthi ekuselo mntana lo nimluzile marayi no not and grand ukuthi abavaya sisala sincenga impilo le eshibani wena mntakwethu ufila njani ugirl owakubhayizisa but the more yekazi uyisaphaza ngathi udliwe ngathi uphuzwa amanzi yabo indlela isaphaza ngakhona ukholwa ngumuntu wonke intake mara anikhoprani ngaloyi yabo because obvious like umuntu xa uya kumshela just because of yamthanda
Okay, like indlela aziphethe ngayo no-wine copra. But yena like uthakazenzi izinto mina xa ngibuza. But the day masisihamba thina siyamba indawo siya ngapha yana siyambona lo mntana ngapha imikhukhwini. Uyabona nina niyazibona ezweni. Mara uthakazenzi kawo. Ngithini? Speak of the devil and it shall be. Wo uyabona ke sowufaka izinzi. Izanonke sicela. Ya icalise nonke. Akhuleka angeke sibize amagama. Icima yonke le. Hayi cima ndaba. Nonke ayibo Snash. Zani. Zaiza Zamiso. So wena ke no ufuna umbuza. Anifuna umbuza akhuleka. Anisukubuza umbuzo. Hayi. Ziyithuba intozi zenu and I'm not being a mood ke sana. Ngifuna manje. Hayi Jesus usiphathela. Jesus soma. Sofela bakubone lapha yakuthi. Sharp. Ufuna unibuza imibuzo. Yeah. About. Jolonyana Ntozi. Uthunyiwe. Uyaxoxa kuyojaya kwethi. Sibeki magama yanthola. Swabekile and yathi. Na Andrengo. Yeah, awubeki Ngeke uvela hayibo. Awubeki magama masingabuza ukuthi ngibani boyfriend yakho ngeke ubeke. Hayi. Thatha isitulo manje tsala isitulo hlale kancinci bese Engathi uzovela bayinqwaba. kancinci. Engathi bayinqwaba. Baba haya. Hey, siskim serap. Hey banna. Hayibo. Ngeze. Anyway njani? Hey banna. Ufila njani uluza la boyfriend yakho le bendihamba naye kudala? Ansibeka gama. Which one is which one? Yo dada. Because awuthi ibilala amahayi andazwe nakushuthi le phathi le yokulala ukushuthi wena ulihayi kwa wona. Uthatha. Hayi ezophuma. Kanjani? Because the day nina naniphikisana edrove ugeli mase out yedrove bayi2 niphikisana ndazi ngibani ozokunda kuqala wena ufuna njani ungawina kuqala wena. Ngiyadideka ukuba which guy. Okay masi angasibize gama Izigama mfethu. uyaya Uyabize lanto namagama. bazotrenda laba hayi Nijila kwele rugby. Ngxaki ngididekile egroove. anyway wena bakubiza mamke umbani ufila njani ubizwa kumke ugesi kumnyama asazi mara ebusuku Le ndoda yaziku. Driver yindawo. Maslo. Hayi ubizwa ebusuku mara khumbula Kuba ubizwa ebusuku ndiyakuxelela angangibize gama Ngabe singakuzithatha. hey awusithatha phi nyani ngoba nami ndiyaqala uziva ngaye njengoba bezithethe. hayibo awuzazi Serious okanye uzixelela ngilomntu lowo. Ngayibona ngibani. Brand izuyiphendula into engayaziyo. If endiyazi benzoyiphendula. Next question. if I mind ungazibalela uba i-ex zakho zingaphi Wabuza ama-ex wena no. Hayi mtaseni. hayibo uyayiva le shit ithi jibe pheleleyo amasapu ngaphezulu Seyifakwa nguwe. Nyanya. Nje no coach. Ne founder. Phambili. coach Yo, hayibo tsana. Sana ndenza umntombi lusa. but Elandelayo. ngixelela Elandelayo. Mandiyenza. zozo two zozo oyingenayo uchaya free Ilo. Wena. because nina nikhipha imali nini Uyakhompra orange. Naku suke uthenga flavor. Snash Kwethe flavor. Kuchayo abisiyenje. Xoza apha ke Niqibile guys ngifuna uhamba yo. uzovela Ungxamele usifuna ubona le flavor Eh, khuleka sifuna ubona le flavor bathi bayithenga sifuna ubona le flavor bathi bayithenga kuna flavor bezothenga uzapha Masana. Akhiphi flavor. anyway guys iflavor nguwe Sixabanisa yetheli Abanisana abantu ka. abu melitrend phela melitrend ngoba nababalwayo sibaveze. yeah masibethana Thomas. Thomas Yakho. ay bitch kabantu Thomas anyway mntawethu kasibalela amahayi wakho ayingaphi
ngoba ngathi no nginenhliziyo Amna ngabala akantwana. umntana wakho bona Hayi ngabala yena makubale vele umuntu nomuntu makabala amahayo wakhe qale kuvele lo Yeah. Akela leli. eli wawujule kulo qala eli lakada anifuna ukupha amagama eli lakada Kuvaye menzali bala khuleka. eli mageleza wakho Uyanya le khaya la mntana. Uyanya sani. Hayi sani ingelosi Yabo le. ayifuni. Ingelosi imali khaya la mntana wena. Akalokhaya mntana. The. ukrende na Hayi sani. Hayi Ukrele. sani. ungapina pha Cha ungapina sani. Benpina ya uthombo. Ubika kugelo wami. Hayibo. Ima nantsini ringa vele ngalowa yiye5. Masimiyeke lo. khona basefana Uwedi banibani la ngumafeke yakhumbula lo wavele sijaba ntosi. Oh ya. Oh. Hayi yangazetha hayi. ngompukela iqala wena Hayi lost na intwana. ukeli lo nanibana bani konje Kaze lajola le khaya ngapha. sivaya sangena danga semoli dakla kithi Oh icho ya uthando uthando. Lwase K1. Icho yena lo wasekwaneni. Ayilo ayisana ayilo khaya la. Chi. lo hayi Nandikutshela. Anama khaya elase 5 esasijola nalo silishare singamajita ayilo khaya. ungamajita wena nabani Sasilishare Duno sisipapaya. Yena. okay dikhuphi igama lalo mntana nithetha ngayo Yima ho, kwakuyilana ndim, kwakala le wazama. Ezo nonko yeravele nazo iyo namanje. Sasi4 kula mntana. Si4. 5 ngomlungu. inobu babili O ino bayi2. 5 ngomlungu. Ino bayi2. 5 ngomlungu. Ngomlungu kwakala umlungu. Kwazale. ngathi nikhupha kokwa Kwazale, kwazamna, kwazabani. Lekana amabhozo. uyamhlaba nobhule phansi Ayinasithanda indaba majita. ayimqibile Asithanda indaba. someone is Sasi5 fura. O ino bayi2 ndodo, o ino yo. jilo ke lento yazi ndiphuphile into kasono amahlumo Lehlawana abantu. Bahlabana abantu aba manje. be cha bebele angakwamjimayo eyiwani noqhaqha mathuba Hayi kodwa sithanda indaba majita yazi. Ngayaziphupha izinto. Anyway njaya mina ikhaya lakho sibale amakhaya wakho. Kanti kubalele. lo lapha ekhaya Hayi nawe sani utholi yo. Yo hayi buya kude. Ba ikhaya lakho. hayi tathi ndiba Hayi, anandoda ngilo waseK1 nabantu. Bantu basekhewani. Khona esiyana. yabona senikhohlwe nabantu enidoleni nabo empilweni Yontanga. SesisaseK1 intanga. Yo! Bamshanga egebhu Thomas. Bamuyisa pa. Mpama chumpama. Yo! Abamngombe. ombu Thomas Nanka Thomas kubumnyama pa. eish ngase singanivezela ke lento yenzekayo yazi Cha ke angesikwazi utshintsha ifoni. Ya Thomas makahole isishaya empama. Nanja yami. Ngompugelo wakho amcrashela mntakwethu. But zange umfumane. Usamcrashelana no. ngicabanga bafethu Usamcrashelana no ndoda. Useni crash kuye no. Mara like indoda uyithola chance ukuthi nakhe uthethe naye. Thethe naye ring into evaya. Wanye like mamsenela ama quest like akaphenduli kwena. Uthatha isikhathi like Late reply. eish mina nodingxaki kunzima nobani bene crash andibina crash mina Inhliziyo yakho yavela yahlephuka. ngiyahlephula intoni fethu Cause ihlephulwa amakhaya yakho. hayi nangoke ngisibela kanye. amela nodengumfowethu Ayish. into eyenzekileyo Lightisa ke lo. uyi-1 ugel onifotise ngabanyolani ukuthi no ya Impilo. impilo Akulelwana mara the rest Nqasi. mina ndiyabatshela bonke ababukela ukuthi nina the rest habe ndlala ngani Yo. Wona kaka le. Hayi. naye lo dlale ngami bengekho yiwalo Cha man, yacaba still young man yazi majita mina nexesha Funeka ndi-explore. nexhala majita mandidlala ibhola la ekhasi lami benesitoko esifuna ukuza mina nisenidlala ibhola ingapheli ngapha nifuna so wena ile nto benditsho ngalamini ndithi wena awufuna ugqitha nomntana phambi kwesijida because uyayazi i-reason Ya into behind zenzayo. that ndoda izinto zasebusuku ngabantu esibaziyo aba wena uma ufuna ubafaka bayikaso anibazi abanye anibazi abanye xa singabazi ucacile ke zirhelile Ya.
Yeah, cause Abe vele ngabaziyo angeke ndoda vele angeke. Yaya nothi mina ihibibi nilibambile. Ihibibi. Enhle ke njaya andazi ukuthela iphathi lami lithini. Cause kunabantwana owasephula phakhi. Ngitshela into ezisona eziso. Ufuna mina. Lapha yena wasimba. Ufuleke ukugada ingozi. Mara sekefuna. Ngiyacaba nje menthe uyi-1 umntana onhethileyo yempilweni. Wonke bazawuzicabanga ukuthi hayi ndiyo. Ngadethwa ngani? Ndakhe nahetheka. Tamna vele mina tamna nilithi ngishaye game ngicabanga. Ndakhe nahetheka. Amna nihetha. Yoma yiyo Aya nilitheki ndakhe Yona ndiyakwazi kaloku mfethu. Bowuthi mase ukhawathekile usivalele ndakwakho. Lithi manifika ndakwakho usiqume ngengubulele. vele wena unjalo. Uyalila pha uyanhlika. Ngiyakhala no. Awunjalo wena. Hayi man. Wena unjalo kusalayo, njalo yini? Hayi noturi into engingayicabanga. Wena ndoda ndakhe nahetheka mina ngizazi. Asikwazi uyaphutha kanti. Khane kaze nihetheke mina nohetheka ngoba Wena ndoda wena yena uyithatha up lento yakho i-fork wena ndo. Man like imozothi like maybe lo mntana lo so ya maybe angicova uncove khona mekumele no ni cruise nenda kwakho no. Makethi lo mntana hayi ntanga mina nikhori. Yo, Wa umfoka, wa ungamningi. Wa uzothi fork. jayami. Yabo. Let's send you to nota like nawe ntwana usimoshe ngesephu ntwana yakini ntwana. Bageza ntwana wafaka i-roll on. Phore yokulandela umuntu ozothi hayi yena akekho ready. Yo, Umoshe kaloku ngamoya. njama. Ngame bona ukuthi akekho ready kum. John. Ya understand ngexesha sisahle lapha but no more penal party kwami. Jonga Uthi mntawethu. nowuzwakala kum uthi noba se ready angayezi haye konke. Ndizikhudla kwezinye indawo manihlamba. Ndiyazikhudla ndimeka Yabo. sure ukuthi insila Ntwana angayiboni. uyashaya. Angayiboni insila. Uzuyazikarapa Ngani yaqopa. Uyayibona uya. Yayibona? Uchebe ground. Ukuthi ndoda makafika afikele vele ebhuqwini yayiba. Cause no usecwela amahlala. Lo njayami ulanda amashiti aphuma kude. Amashiti yayibona ndoda. No mlandela amanye. so thola sowukhile ndoda ngenye isephu ndoda leyo thiyo ndoda. Bawungena nje amawuthi kuyanuka nje kunuka la mnandi. Thola ukuthi athundayo yena. Ingxaki yami njayami ecaba mina. Ndacinga kakhulu manje. Tsenga. Ndacinga kakhulu la wena. Thi ucinga kwami. Yabona nje. Ucinga kwami labantwana bangibhayizisa laba nje ukuthi bazocenga mina ngikhathele mina ukucenga bacenga mina. And this year until sebecengana ngicenga ibona. Eish. Ngiyayibona. Eish mfana uthi wena mfana samurai. Mina ndiyakuxelela ugeli ngitshela ngalo wasephula phakathi ngamthatha ngamzisa yekasi. Hama lo wase Canfield Cambridge. Ngitshela lamntana igama uzalicinga yena uyazazi. Ngitshela namxela first meet up nathi itsho ngapha wena. Yaphela 3 days akubonanga. Ama feelings ahlile. Chayile. Chayile. After school mfana. 3 days yaphela ngambonanga. Chayile mntawethu. Yaphela 3 days. Bathini ke ngoya. Yeah. Wathi yo mara ukazi unibona nihlala kude Cambridge. Ngiyamcelela nakhona yazini mfethu. Njengazi ukubona uzawuza makumele uze. Manje kubiza. Yaphela nje. Chayile. Ecava. Bazidanda basi. Thanda uzenza step player kuburinga nathi no usihleli kanje. Mara njalo. Mara mawi-1 uzabuya. Ziyabuya ngiyangithola nje yami. Ziyabuma 3 hours. So, Mina ngixele kaze ngicenga mntakwethu. Ungayistroli ifoni yami ngikhohlwa. Mina mawuthi unilahla no. Mayihlukane no. why? Yeah. Nxaka bayimosha nje yami. Yami bayihlephula mntakwethu badlala ngayo. Ngomele ngiphinde ngicenge nakhona abantu abasephula phansi. Ngithe yona ikazi. Yeah. Yabo. No Kaloku sake nakhala la we yabo. Waxesha Mara bayihlephula. ndolanda umuntu. Andihlela Sayivala ngu40 la. Mara mntakwethu zange lakhala ngithola. But ya inhliziyo yami yamosheka yona phakathi. Yangithola. But ucenga nje angeke mphini. Ingakukhelwa siphula phakathi akasacengwa nje. Ubeka ipipe ubeka amachala ubeka iflavor, ubeka idate. Ziyasha.
Uyazivulela. Siyasha. Uzoba nguvulela Wasepola yena. Park ndayeto Pula Park ne-Greenfield. wonke nje enoda ulina ngetompaswe nerhuzulendo kanye Ngicela iPula Park yonke. NePula Park lesilapho kuyo. Ne-Greenfield so nesakwakho asincengo esasekhaya siphi no? esakwakho yasicabeza kwakho Hayi, angikamboni. But yena bayamlandelela yazi. ulandelelwa Mina ngicika uhlabi out nje. Cause umntana lo hlabi out nje qha. izakubukela ke no Hayi lezobuhlaba Thina izakubukela azofuna lo mntana. kanti wena umfuna kuwe okanye wenza Mncinci lo mntana bra. yimi ufuna umhlaba wakho Mntawethu mncinci lo mntana. ufuna umhlaba Cabanga yima jonga njani apha kule ndawo yesikuye kuphelile amavijini mntawethu. Lo cabanga ufuna wako kwena angene esquad. Angene uline. mawuthe phela Ufila njani wena ubona abantwana balapha? Angibhali. Uyatrenda lona ko shed room. hayi mfethu Usibonile nje. Yachaza bona. Kele umbili. bangatrenda Yes. Yatrenda lo mntana. Yabalela ke mntawethu. uyalanduka uyatrenda pha Uyatrenda lapha. angisatshona namhlanje mina ndifuna abatrainers Abanye abantwana bayatrenda kwezawini. Mbani? Frustrated. hayi nami yabona mazokhupha amagama abantu sixabanise nokubani Yena uthi silwise. Yachisa ndo. Yabetha abantu no. Sebeyasidubula abantu. abanganya bodwa Hayi but bayanya bayatrendisa musongo wabo. Wayena bazowenza kanje. uthini lusi Wayenza izwe abazibhalayo pha because amajita ayabona ukuthi hayi ntanga wenza kanje lokhe. Uyanivakashela eKist nimshayisa into ezingaka. Yayibo siyazi. Uyibonile le benye ibishaya ikali mfanami. le besho ekhaya Iskipa sekali sinengulu. Hayi leyana ishaya ikali yathi asuka yonke into nina nizine inkulumo Hayi ndoda. Mina khayiqondakali. Yabona wayibona le ka bani. ungakhiphi igama. Bani. Umrepa le manje ecabo umrepa. Zivanoto. Siyabuya. Zizembombozi. Lebegeleza la kuyo esigelisha utwena. Ifane zembombozi ndo. sembombozi Ya. beyiva yona le Lefinance ya. Mane khulula le. ole yakari ha Ya le kade. Yakade Yasibona atopa. isayi sinjani. Yasibona isikantanga sinjani. Najonga. Yabona ke sinenkulu. So istashi ikali, stash abo LV. Kekho umuntu ozosikena isikipeni esinqabileyo. Noma niyithathe Ushaya usuthi uyeda ejozi. Nah, Wamafuna iskele. thenga futhi iskena wena. Iskena. Thini? bathi awasekho amaviki Yonke into original. Original. Shaya. Impahla impahla. Hayo. Ngiyakuxelela ke mntawethu, uyabona labantwana laba sekasi bavuthiwe nesho. Uyababona? Ay futhezi. Ihayithi zenu ziyavuma ntana. Masijika nje. Masijika uvuthiwe. Abazithini? Hayithi yakho nosifiswa ya. Abazithini? Ufisa athekile baba mfaka kuyi Friend zone, no? Wamthi. Friend zone. and lo mntana lo Uncamisa kuphela. easy kanje Eish mfana, eish yabona make silandelela ke no. isihlalo sobukhosi that's why ndithi nikenikani Sikunike isihlalo mntawethu, ihlalo. mara andifuna uxabana nosika cause sendiyamazi ukuthi uyingozi Ingozi. Elona washa na kumfowethu. Wena wafila njani Umoshe manje ngithathelana untanga. isitoko cause Wathi wena sawumosha untanga yazenzakale. Uvumelani intwana? Awuvumelani? Wavumelani. ukuthini Lanto yayenzeka between wena. Hayi nawe swine. Lo ada. lo mntana lo wakala okanye Jonga ndoda. Uyakhumbula ucela amaxolo kuntwana? mna ngona ngicela amaxolo kumfowethu Ya mfowethu. Ngoba lamnana lo waza kuwo kanye wena wa-approacha lamnana. ombikani then yayiqonda bobantwana bayithuba Bayithuka abantwana. Lani man nyekeni usika. Uyayazi into enithetha ngayo lo. Hayi lo ringa ngalena ya ndringa le kwakhambanda wam approacha lamntana okanye lamntana endoda ndanisaya kada ukuthi nondu approacha qha ngiqonde kusema ngiqale ngingene nga-step by step yayithola nje ngesiclever anti nayo lo mntana nosekendenza
Mntana lo into enayibona ayifuna ungixabanisa nomfowethu. Yeah. Ungixabanisa negazi lami. Ndiyakutshela ke baby girl wabuda. Nawe wena School fee ngokwangitext ebusuku unitshela ukuthi Lucy ungani wena sitshela ukuthi ngalwela lamntana. Enza ulwela bani kuqala? Lamntana lo wavele lo wase Dreamfield. Lo. Ndoda asebesenzitho like ungachest into enjalo ube ngathi like ngihlabe yenkono ukufakela yasikhalela ukufakela istory kwi-video mntawethu. Bakhambeni ngexesha. Ugel uzile kwami. Ngeza kwami. Awugel wapho. Angugel wami. Bese ugel yabo. Yabona ilahla mina. Xa kugel ke akagcwele ke. Isam. Bahlomule. Lo gel lo gringa ngayo. Uye lo sasegcula kuyo phela. Yeah. Isam sesivula umnyango. Khakha. Lapho nithi nibhayiseke khona. Okay. Lewe itha inthembi cabanga. Itha inthembi. Hoyi lewe usithi wena uyoyigcobhela wena. La ndithi ndihamba. Bona mawumuntu akumelanga uyipapashe into yoba uzovakashela. Phola. Vela lipapasha. Ixelela nje manje ngenamali mnicheda yokuthi ugela goduke ndenze njani. Ama-out angcono somhlabile sesiyathola ungathi yo kusasa kuzulu Yebo kusasa. phola ibambe kuwe nangona ndoda uyakwazi uyikhupha ngibambele umntana apha kume enhlizweni ngingamazi sendiyatsho la ku-text umntana athi hayi vele uzozwakala umntontoni kanjani yabo lakho ungathi mntana yacafa ngifuna ingotsha or ukuthini yakhiriska notana ungafaka kini ndoda Ngoba awunayo ingotsha. Ungaxeleli umuntu ukuthi ayisendi zishane ngotsha vele sovela kusasa uthi yakuseba phethu sendilapha nishanga. Kunyazazi nina. Ingotsha. Ngeveni yo Luster. Megqibo beka umntana drop umntana ndibuye esijithini. Yo. Ipipe seyingama umntanami. Hayi ndoda. Senguluster ushayo o senguluster. Niyathela nina ama-hit. Mara wena soyigqibile into okuyenza. Yabo wena usanandaba neringasa iringasa senandaba ama-fact ibhiya dalisa ama-fact nabantu bazithethayo wena uyazazi manxilile ninibamba ekuse yakhumbula ubamba lamntana Luster njenga lo mntana hey wena swine wena nyamalalo umntana wazovuka selapha kuyankanya nimbeka lo mntana ubani lo yena yedwa uthi ugela akazazi ukuthi ufike njani emhlongo kubani wena ngubani ntanga lo mntana yakhumbula ekuseni sifike endleli la Wayengqongqozela uye lothetha ngayo sothetha lo onye lo bambiwayo hleli la bambiwayo nomhlanzini noManuel sihleli ugeli nombeke ekuseni ngweni uchunga imali into njalo eish Ivale mfana. Vuka yatsanza babukeli ivukela ngapha Enotazi ndoda lo muntu nambona siphephe etafile nodebe Lijanto uphinde msele ndoda lamntana belithi mnushile lo belithi mina akekho right Msele ngithe ivale mfana. Okay yabona babukeli benze into enzima senza abantu enzima bamoshile kanye kulamntana yabo Suka uyayazi kwena phakho bakho umuntu umoshile akekho umuntu omenza ne akakenzwanga ne uvele khumbula the day simshayisa imbombi thina cause vele besibalansile samshayisa imbombi wavaya ekusasa ekusenza angikhwelisa futhi nemali yethu futhi wakhwela ndithi nimbeka amanyawo hayi wasibona sasheshe sabuya ngitshela ndodana yambuza kusemfethu ufike njani angizazi banifike njani Yes lo muntu uhlala valo uhlala le lo muntu mari uzolahleka ngapha ekhasi ngona nami lento enisazibuza namhlanje ukuthi kwakhambani sithathaphi isibindi sosuka le aze apha sekumela no siyabona uzovala nje igenga mfethu uzovala igenga umntana ngumla the buya skela uSchool fee namfakela istory uthi uSchool fee Luster hayi mina lakhulu yabo nano inxaki lakhi kusenendaba kusenesigika nodeza ayayibamba kusenesigika nodaba yabona isigika ezenisiva uSchool uzophuma part 2 masibuya part 2 fethu ibambe incanjalo nene subscribe wena uzophuma part ubani angeke nithethe yabona lezo sigika Hana no. Mina ngizokhupha amaphokopho.
nongithole khonyeni ngihleli kahle yayithona cause ugeli uselela lena azolahleka apha ndiyazibuza namhlanje ndilala ndizibuza ndiziphendula futhi ndithi hayi nobuze ngeteksi awuzidlali ubani hayi vele man hayi anyway angezikhiphe maphokopoko ngayina anyway since wensatsho umntakwethu unamahayi wakhe ayi-6 umntakwethu unyokongculwabani ntwana ayi-6 hayibo 6 6 yayiqondi 6 noda hayi wena bani noda baleli hayi ngababala yacava nabe obvious ntwana yacava amahaya yanyandisana majene yona ntshela ndandicinga kunjalo ke waba uze nibone ukuthi hayi ingakwena iyahlanya lena ndoda angeke ndithi ndikushiyela kwanyapha ndoda senifuna ukuyolala nawe kwanyapha ndoda kusemhlabeni isikhathi sebaleka le ifuna indoda lena ndoda ishiyela lo mntana iyamshiyela vele bayifaka le yabo ithi ndoda iyadakwayo no ithi uyavona ithi yotipa nalo mntana dakwayo Nqaki yacabanga. umntana ushakele ugele ningamfili andimfila ndimthandi athi uthanda mna uyambona lo mntana mbi ndizibuze mna umbuzo every day ndiyambuza lo mntana munyande sana ndimtshele lo mntana wayithanda akazithandi yena mos le akazithandi yena uthanda mna unyaka ubalekile futhi ngizawutsho nje loo nto andizwagqiba loo magama unyaka uphelile yo papa wena unyaka uphelile andizwagqiba loo magama hayi okay ngiyava babukela lena soyifaka ku-status le nto yabo yo uthi bathi swine nawe uyathetha lamasimba yina man ngiyava mos jonga sesiyayiceda vana kwi-status mina ngizoyifaka kwi-status ishort feel le athi unyaka uphelile azokwazi umuntu wami ayibone le feel unyaka uphelile masibeke kanjani yanithini mazoyibonile uchithila be majemene yabona imandoda seyivala imana ndingathetha amasimba yabona ngithi machita jongani masiyekeni le ukuthi ntsha yami uDisemba ndithe mna ndibalela amahayi wami ake okay ngibala mahayi wakho sobala uvovo lamntana ndoda ye ubani ndithi uvovo hayibo ayilo hayi lakho mfowethu enzokushanga isibini ikhiphi ngonhleli phansi kwathi ubala amakotho kantwana hey makoti balala wami noduthi uyawazi bala ndoda ndoda amapha amakotho wakho ayikasi ula yo sani akayekasi ya hayi ndipine kasi mfowami yo hayi bo ndoda upine kasi ebajitapine hayi lihayi lakho sani lihayi lamntana lowana sengathi samkhipha inhloko hey lo mntana lo lihayi lowana ampine kasi usalihayi lamntana ukusalayo Ndandipina naye. kanina niyithuku uye ngibona umjito andifuna ukuthi ekhiphe igama because lamntana uzosijaja nokuthi hayi vele ngithele lihayi mara lihayi mntakwethu balo yena yedwa lihayi lamntana suka ngokamfowethu ungandifaki inkomo lamntana inkomo ayibongo la hey hayi because lamntana hayi akacaci nje yapha mntana beningajolani uqala mntana wani nisukela nihlele why ningathi nijola namajita fethu because lamntana nalowaye ekoneni lowaye ekoneni yakubula Wasekoneni, lo. koneni hayi la hey athenga John ziyi-2 ndoda wena uyantile usika noJohn ziyi-2 kugele hayi uyi-1 tsho lo vele mara lamntana ndawuwa uye kuphapha Okay. ndandinyo konqabanisana abantu uye tsho kuphapha lo vele mara file mntakwethu hayi hayi ndoda sixabanisa ula nabantu sikipapa ityala khona usasikipapa hayi dandanzeni kaloku kungalamini kufika la mntana natyipapa ndingekho ityipapa ndingekho papa le ndiyekhoonondicela Ungambali lo. masiyibekele Ungambali awukhipha lo. wami amahayi wami wazi ulusta wakhe wajola nehayi kawukhipha awulasi kaze nijole nehayi bomini bami bonke kaze bani ihayi lakho kaze
akawazi amakhaya wami wena kazi wena kwabona abantu lustetshwane ekhaya hayi ndoda kazi ngeke mayibo lo wale GF kazi balo ulo buza wena mshelanda buza yani buza wena likhaya lami ngene hayi ndiyakubuza phela lusta ungayenzi manje akhumbula usavaya nolisa kakhulu ndoda ngithanda uyacruiser ningapha ungangenzi ipari ndoda nanto pari nje yini mina likushele mina yakuze uyabona into nani bowushaya naye la ntaba ngabe ngiyo assist ushaya naye ukuze umfowethu azokudwadla nazo vele wena bowushaya ndakutshela bowushaya ugeli umbimfethu bowushaya la ya ugeli angithola ngibalele mina yena sabala lo banomnye Vuona tanda. ugeli wafika Kondombini. Cha wakhiwe ngolwakho hlobo. Uyabo ya mhle ngeyakhe indlela. yakhe indlela Ya. Nawo khomhle namani khomhle. Nawe mahlomo bathi bashita. Nangani crazy imaphi for business. spocho lo Abene. spocho lo Spocho lona. tayo Ndiyatsho ke manje. Ebaxolele. Umbi. Umbi umjida. bakufuna ngayi Ko intombi. kazoyivala ke siyacula man since ngisasho ane ekhaya lelo libali leve li1 imamta wethu yephe nokutshela yekazi ongayiva manje oyiva manje Engantshela. ba hayo Engantshela. yo ya baleno ukutshela Hayi ikhothe ngeke ngani. Inoda wonke ama-out ayaqualify ukungitshela. Mawuzazi ba unamandla cha. Awena nodaba. Ima wena leyana ehamba phana ehamba nalamntana ngakutshela wena Hayi. Bani yona? anzubeka gama Just because unezigwegwe Oyi umjida. lemon. cha bazuyenza video call namhlanje awuna data awuna wifi Yima just because unezigwegwe umjida. yabuza angakutshela yena Ubuqinile emagameni. igama yima wayo untanga kuzabizwe ngelagama elithi bambam eliyalakhe vele kwakhambeni Mfethu asigcolanga nathi mfethu. eliyalakhe igama Mina la untanga la lo acha umashela ngada. Kubani yona le? hayi Mana uqavile lo acha ifa i40 sakangaka nobafowethu la etop phanga kum. Lo lwathi u40 kangako la kwami ndoda phakum kwaphakum bayikazi. Lo lwathi usabela nabafethu baphakum ekasi. Yo, Oh, ngasuka. bathenga uzafumana ilagama Hayi ndoda vele umntwana vele ngathi bike nesimo sesimba ntonyana cha. Umntwana bika tetela umntwana. Vela yenze izinto. phawu kwama out Yo. Sekumela no simnika ama tissue. yo vele siyayivala bafethu sizibesashile masana sincome ke la. qani Nithi subscribe uba ulusta mhle na. Mina xa nimjongile mbi namndimbi nomahlomo lami. mina Ulokuthi why uthi hayi wena Athi khoba kahle bashitha uyibona phi yonke. Yeah ninga. mina ndimhle mna papa yini bafethu right sharp sharp yo hayi